Pozdrav za sve gledaoce kanala Električar 1. U današnjem videoklipu govorimo o najnepoželjnijoj pojavi u elektrici. To je kratak spoj. Vidjet ćemo kako nastaje, koje su posledice i štetni efekti. Prvo ćemo da vidimo nešto teoretski, a onda prelazimo na praktičan rad. Posle uvodnog slajda da vidimo zapravo šta je kratak spoj. Kratak spoj je u stvari direktan kontakt neizolovanih provodnika koji su pod naponom. Ili kratak spoj možemo da definišemo kao prespajanje neizolovanih provodnika koji su pod naponom nekim metalnim predmetom, ekserom, šrafcigerom, ključem. Dakle, to je spajanje faze i nule, dve različite faze, ili plus i minus polova kod jednosmerne struje. Po nastanku kratkog spoja dolazi do varničenja, topljenja metala i pojave električnog luka. Istopljeni komadići metala mogu povrediti ljude u blizini, visoka temperatura koja nastaje može naneti ozbiljne opekotine, a svetlosni efekat električnog luka može dovesti do oštećenja vida. Svaki kratak spoj prati nastajanje jako velike struje, koja dovodi do zagrevanja provodnika, topljenja izolacije i kao krajnji efekat nastaje najčešće požar. I da vidimo kako to sad izgleda u jednom običnom električnom kolu. Na ovom slajdu vidimo elemente najprostijeg električnog kola, dakle izvor, potrošač i provodnike. Povezivanjem električnog kola u njemu nastaje nominalna struja, dakle kroz to kolo teče nominalna struja. U ovom slučaju naš potrošač sijalica počinje da svetli. Ovaj slajd predstavlja trenutak nastajanja kratkog spoja. Vidimo ekser je, na primjer, pao i premostio pozitivan i negativan provodnik i tada dolazi do onih efekata o kojima smo pričali. Konkretno govorimo sada o porastu struje, dakle dolazi jako velika struja, struja kratkog spoja. Rekli smo dolazi do zagrevanja provodnika, do topljenja izolacije i do samog požara. Zašto dolazi do porasta struje? Zato što otpornost u kolu je onda minimalna, tako teži nuli, a struja praktično neograničeno raste, teži beskonačnosti. I evo ovdje možemo da vidimo koje su to propratne pojave kratkog spoja. Da bi se zaštitili od kratkog spoja, u električno kolo postavljamo osigurač, pa da vidimo kako se to izvodi. Evo istih elemenata kao na početku, uz dodatak osigurača, vidite ga ovdje sa leve strane, dakle ovo je osigurač za automobilske električne instalacije. Povezujemo električno kolo, potrošač je pod naponom, dakle sijalica svetli i teče nominalna, rekli bih normalna struja kroz električno kolo. I evo ga trenutak nastajanja kratkog spoja, dolazi do porasta struje, ali u ovom slučaju neće se pojaviti topljenje izolacije kao u prethodnom slučaju, jer će osigurač da odreaguje i prekine struju kroz električno kolo. Kao zaključak možemo da navedemo da kada se u električnom kolu nalazi osigurač, pri nastanku kratkog spoja neće doći do neželjenih posljedica, jer će osigurač izvršiti isključenje, odnosno prekid električnog kola. A sada sve ovo da vidimo i praktično. Šta bi, uplašio si se, a nismo još ni počeli da radimo. Ovdje imamo jednu maketu na kojoj ćemo da simuliramo kratak spoj. Ne da simuliramo, nego da ga stvarno izvedemo. Na maketi imamo akumulator koji služi kao izvor električne energije, imamo provodnike, zapažate da su oni goli, dakle neizolovani, namerno zbog eksperimenta, i imamo sijalicu kao potrošač. Dakle, najjednostavnije kolo. Izvor, provodnici i potrošač. Spojit ćemo naš potrošač u kolo i da krenemo sa eksperimentom. Dakle, ako sada stavimo metalni predmet između ova dva provodnika, dakle između plusa i minusa, kao što smo vidjeli teoretski, nastaće kratak spoj. Evo, uzet ću jednu tanku žičicu i obratite pažnju.
Evo vidimo da je žica izgorela zbog prekomerne struje kratkog spoja. Ona je bila jako tanka, tako da je vrlo brzo ona sagorela. Uzet ćemo jednu malo deblju i obratite pažnju šta se sada dešava. Nije dobar kontakt, došlo je kratko do varničenja. Evo pogledajte. Vidite, usijala se i ona će da se istopi. Izgorela je i to je to. Sada uzimamo kuhinsku aluminijumsku foliju. Pogledajte. I ona se topi. Još jedno parče. Evo. I ona se istopila. A sada ćemo da probamo eksperiment sa tanjim napojnim kablovima, da vidite šta se onda dešava. Evo sada imamo slično električno kolo, dakle akumulator kao izvor, provodnike, minus provodnik crne boje, plus provodnik crvene boje i naš potrošač sijalica. Priključit ćemo sijalicu i ona će naravno da zasvetli. Ovdje možete da zapazite namerno skinutu izolaciju sa ovih provodnika. Dakle, ovo mesto sa namerno skinutom izolacijom služit će nam da tu napravimo kratak spoj. Povezujemo električno kolo. Ti sad možda zoomira. I sada ovdje imamo mesto gdje je skinuta izolacija i gdje ćemo mi sada namerno da napravimo kratak spoj i da vidimo efekte. Dakle, prespajam direktno plus i minus. Sijalic, pogledajte kako se pale žice. Vidite? Prekinut ću kratak spoj. Dakle, vidite, izolacija se u potpunosti istopila. Da je kratak spoj trajao još malo duže, izgorela bi, dakle, istopila bi se i sama žica, dakle, sam provodnik. E sad, da bi se zaštitili od posljedica kratkog spoja, koristi se osigurač. Sada ćemo da napravimo jedno električno kolo, gdje će u električnom kolu biti postavljen i osigurač i onda da napravimo kratak spoj pa da vidimo šta se dešava. Evo ovdje vidite jedan osigurač koji se koristi u automobilskim instalacijama. Njega ćemo sada da stavimo u naš strujni krug i on će biti zaštita od prekomernih struja koje nastaju usled kratkog spoja. I evo ga naše električno kolo. Dakle, minus pol sa akumulatora direktno vodimo na potrošač, a plus pol vodimo prvo na osigurač, dakle osigurač treba da bude što bliže izvoru, a sa osigurača vodimo dalje plus na naš potrošač. Dakle, struja protiče kroz naš osigurač. Osigurač je vrednosti 5 ampera. Dakle, kada kroz kolo bude prekoračena struja od 5 ampera, on će da pregori. I evo sada ćemo da napravimo nameran kratak spoj, dakle između ove dve tačke i očekujemo da osigurač pregori i onemogući paljenje instalacije, odnosno izolacije kao što smo malo pre vidjeli. Evo, pravimo kratak spoj. Dakle, ovdje spajam i pre potrošača direktno, dakle, spajam plus i minus. Obratite pažnju,
pregoreće osigurač pre topljenja provodnika. Evo, čuli smo kratko tap i osigurač je pregoreo, dakle nema paljenja provodnika. Ako ja sad napravim direktno kolo, vidimo da je sve u redu, dakle jedino je došlo do prekida u osiguraču. Dragi gledaoci, ne savjetujem da pokušavate ovako nešto, da ne bi došlo eventualno do povreda, opekotina ili nečeg sličnog. Svako vikenda novi klip. Svako vikenda novi klip.